मोमेंट दिखा है वो गली मोमेंट जाती है टाइटल होता है ना मोमेंट आप पिंटू मोमेंट हाँ मोमेंट तो करो है ना आप करो है ना वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल harkat momen gini stay mana flyover dan step stop harka nanti balik nanti bisa ni hey bisa ke kan kalau berkat kamu dah apply dah berkat dah apply guys order long dah ya kan berkat हम लेबर में काम करता है क्या ना क्या घूम कर नहीं गुवाहाटी आया था तो थोड़ा से आया ना तो जा सकते हैं ना और कितना जन का बता मोबाइल साहब ने बोला है खाली मोबाइल हमारे फोन में Bangilap nakaliang juga seng menemen step apa flyover lat enroy kidan dek spangut ki bar jela bawan ni nakaliang kaseng ibat iki ngi klise kinlet kyong giban litre sapori khasi jengkya gibele cha shela gibele cha dauki gibele keleng gari kasi ta bang kli ki kot kisla kimdon sla watang kale bor license ru kimdon te nang te ngi wan sine se infiltration seget ni kli nang ne kumno kine ki khar kilat pi ke jinge सरकार के लिए सुधु एक जिम्मे जो पुलिस infiltration checket nama har baki brio guantre ke riboy glade ke transit pass namne na infiltration checket kla badang bangi ni le sensor break kat pada poi ha flyover la kumroi ke akhirno kira ko kali bele sulong bele chekiwe jaka bele trei nangta kidan ki bar jela ki bawan ki her haberni Syong dari kali lokal ban pas ya kena ga infiltration sekian. Kita kena belum. Kau ke bengimat. Tak kadang kan nang ni ising ni ke nang bon gini ke barjela ki bawan cikini ke jaka khantam kade ke main gede hal flyover lat umroi. Tuang iman ke step kidan ki belum te. Ke jitrot jong sokar, ke jitrot jong infiltration sekian. Tak kadang nakaliang keseng ikwa ba ke district administration ke singkya ya kene. Lara ke district administration kamla bat simkya ailat ingi kiseng balang insa pandu ke permission no bisi bangingin api no angne in api mangi kiseng balang ya gibar jelai bonrung tetap syakene syakejeka syarikasi namar kai ke bang isno ban yathu epi galong ba adin ke jing jelai ju gibar jela bun sni ngilap tayo ngila check ngila screen namar baros kata ngila dawana sarkar yang ILP baros sing balang ke dawa ke ILP mereka sarkar dalam bon sobala jong kala li kena ke entry exit point mentah ke belum nepo umling ru la sukang kerdap bamdon jimut la sukai ya bisa jong pai bang tai penting jong pai ba tang sipor nadu ba pas ya resolution asana assembly Sansem Ruslam kelapas ya resolution na assembly adu mentah kimla ban penterikan mengata ILP dan rei kata kada gijing dawa je sarkar bagas ngova ban penterikan no kam kloi ban sek gini gi non tribal bawan napar kita nak kalian mengenal sopan hak yang terwak
to matakaski na kalian ka Confederation of the Boy People. Yuan hi banhar hi dalade hangne apo infiltration segit hangne apo murni. Adin ba na kalian juga seng lai ka jinjelai. Ka jingwan rung kap kini ki mandar segede gari ka ki jongi. Na kalian ka seng imla sutang man supai ki kemat hanrai Gilawan hi dalade ban sek ya kini ginon tribal kiba ya limba kane ka infiltration segit hangne apo murni. Ban na kalian ka seng matakaski ngila sakiba Hoj kidon kidakhar ki bakhlem kot khansla ki bawanrung segede ka spip ke jongi bat dagaleng ke seng gilayo ban penpai no ye kidakhar ki ba tendon ki kot kisla ki babyang dagaleng ke seng kidon ya kajing sopia ke bedai bakane no maringu iya kajing gelai ki non tribal ki bawan segede ka stip ke jongi kipun ki kam sniu ki bami lengba kini ki non tribal menakane gadang suja kajing syak peniap woi pardo persnam jongi di sopia dagaleng ke seng ban nang ni sakhamat ngina penjur ya kana gejing kendra ya kini ginon tribal namar balai hadu mentangi susi man penpau ba ka sorkar kamla ban ai kita gi an ban yada yangi ki trairi akaba ka jingrung jingmi jong kini non tribal leng ba kana ga infiltration chegit angne po burni ngi ba kimla batek lakam gilayo bani kren ba man lihat jong kana ga infiltration chegit jong ba kaman powar kaduna katba kajing siking ki hapan siking arpu sau kentang ngi isya kanon kajing na benda gini ki baterai hapo ka infiltration segit bersaka wengi kwa ban penpau sa sarkar kaba ina sopia na keleng juga seng ngade babalai ki khangno ya kata ga entry exit angte hapo umling abaka sarkar kala pli ya kata ga entry exit khnang ba kala banirap ya ka infiltration ba check ya kita ki non tribal ki bawan na sabar henry ka bangi susi kalong babalai ka sarkar ka khangno ya kata ga entry exit kabadi ba kane na keleng juga seng gin salai kendu ya Minister berdepek ya ka infiltration ya ka berdepek ya ka entry exit point gin salibu na gajing thok bat minbu na gajing keli ba balai la khang no ya ka tega entry exit gajing khang ya ka tega entry exit kala bandon ka ege selendat na geleng juga seng ikwa berpau sa sarkar haba kala beli so ba ban beli de ban khang kan kilo no gidau dan na geleng juga seng ku bangilaong gin salik budin ya ka tega entry exit na maringiu iba tangga infiltration segit kanom la bantek lakam ya ka jingwa dong ketep jogi mender man la kasni sagane gari ka bai ke jongi dena galeng joka seng kumbangi penpau mende ba nang ne sakhamat ngina penjur susu ke jindra ka bedai bat kine non tribal namar ka jingjelai ke joki ke bawan sa stit ke jongi kalalong ka bai serkai kamta ma pori bhoi ngi nang ne kadon ka infiltration segit hoj isek andai kita ki factory ki badon saborni mano basek kita bat nageleng joka seng gin salik budin ni factory ki don em ki kot kisla ki babyang